Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин каналдын талоочулары. Биз сиздерге аралашууларды тартуулайбыз. Базардын ичиндеги каналдан алыстабаңыздар. Ар кандай немецкий, корейский, японский унаалардын баарын аралаш тартабыз. Бул биринчи эле унаа. Өтө сонун кичинекей унааны базарга чыгып калыптыр. Ошону тартып берели дедик. Мини Купер 2003-жылы чыгарылган, анан 1.6. Баасы келишимдүү деп жазып коюптур, көрүңүздөр. Бул жерде Honda Odyssey'ди көрсөтөбүз. 2002-жылы чыгарылган, передний привод, объем 2.3, жет орны деп жазыптыр. Чорный велюр деп салон жазыптыр. Идеальное состояние. Телефон номерин азыр сиздерге көрсөтөбүз. Открой. Мына ушундай Одиссейге кызыккандар болсо көрүңүздөр. Ичинде салон жактары да состояниясы жакшы. Баасы $5800 сураттыр. Окончательный баасы $5500. Mercedes-Benz Avantgard'ды көрсөтөбүз. 2000-жылы чыгарылган, объем 4.3. Баасы $6700. Үстүндө люк бар. Кожаный салон. Көк түстөгү Nexa'ны көрсөтөбүз. 2011-жылы чыгарылган, объем 1.5. Баасы $2400 сураттыр. $2400 ушул Nexa'ны көрсөңүздөр болот. Булар баасы канча муң? 125? 155 ба? Булар баасы, 155 000 сом болот экен ушул Nexa. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Nissan X-Trail'ни көрсөтөбүз. 2003-жылы чыгарылган, объем 2. Правый руль. Состояниясы жакшы эле көрүнүп турат. $7400 экен. 4 передний жазып коюптур. Менимче передний подключающий болсо керек булар. Передний дагы 4 дагы жазып коюптур. Бул жерде ак түстөгү Toyota Isis'ти көрсөтөбүз. Объем 1.8, 2006-жылы чыгарылган, коробкасы автомат. Без пробег. Кыргызстан Республикада жазып коюптур, Кыргызстанда жүргөн эмес. Баасы $7200 суралыптыр. Nissan Cedric деген унааны көрсөтөбүз. Пробег оригинал. 2002-жылы чыгарылган, объем 2.5, коробкасы автомат. Бул унаа Кыргызстанда айдалган эмес. ABS сервиси, климат контроль бар деп жазыптыр. Бул жабык экен бул унаа. Сыртынан тартып көрөбүз. Бул жерде Toyota Estima'ны көрсөтөбүз. Белый жемчуг, 4 коробкасы автомат. 2003-жылы чыгарылган, объем 2.4. Үстүндө люк бар.
$7.900 сурап тұр. Bunun жанына Honda Step Spala 2003 жылы шығарылған. Пробег оригинал, объем 2.4, $7.900. Üstünde люк бар. Дөңгелектері дағы титан екен. Алдында телевизор бар. Бұл жерде гаражный состояниеда тұрған Mercedes-Benz E430 деп жазып қойып тұр. Жылы 2000 жылы шығарылған, объем 4.3, $8.300 сұрап тұр. Бұл жерде Toyota Harrier'ді көрсетеміз. Белый жемчуг 2007 жылы шығарылған, объем 3.5, состояниесі отличный деп жазылып тұрады. Қызыққандар болса чалып сүңгіш көріңіздер. Toyota Highlander жылы 2004 жылы шығарылған, объем 3.3, қара түстегі. Бағасы сұрап көреміз. Салымдардың бағасы қанша болды? 11,5 бай. 11,5. Қанша доллар тегерегінде болады сөйлер салар? $200 шықырда. $200. Андан ылдей қалдың ғой? Жоқ. Түсінікті. Көріңіздер, Toyota Highlander. Ол сіздендерге қосымша трап ішіне қойылып тұр, көріңіздер. Subaru Legacy 2003 жылы шығарылған, объем 2, коробкасы автомат, пробег оригинал деп жазылып тұр, $4.700 сұрап екен. Бұл жерде Toyota Camry'ni көрсетеміз, 35-ші күзікта, 2004 жылы шығарылған, объемдағы 2.4. Сыртынан состояниесі абалдары жақсы. Біздің көрінішімізді шындай. Бұл жағы екен, бұның адағы біз бұлықтан артып көрсетіп көреміз. Subaru Forester 2003 жылы шығарылған, объем 2, басы $4.500 сұрап тұр. Расхат 10-11 деп жазып тұр. Subaru SG5 деп жазып қойыпты, көріңіздер. Honda Odyssey'дің 3-ші кузовындағын көрсетеміз. 2005 жылы шығарылған, объем 2.4, цвет белый жемчуг. Қоңыз болып жасалған екен, көріңіздер. $500 сұрап екен. Сыртынан абалдары жақсы. Орынған жерлері жоқ. Subaru Outback'ті көрсетеміз. 2006 жылы шығарылған, объем 3.
Üstünde lük var ekan. Bağısı $8600. Nissan X-Trail 2002-жылы чыгарылган, объем 2. Сыртынан абаллары жакшы. $4700 сурапты. Биринчи хозяин экен, Кыргызстандагы. Азыр ачык болсо ичин тартып көрөбүз. Жабык экен. Биз сиздерге жана айткандай, эгерде ичи ачык болсо, тартып ичин дагы көрсөтөбүз. Эгер жабык болсо, кийинки унага өтө беребиз. Lexus 300'ü көрсөтөбүз. 2003-жылы чыгарылган, объем 3, көк түстөгү. Срочно сатылып атыптыр. Балаларын көрсөтөбүз азыр сиздерге. $6999 сурапты. Телефон номерди жазып алыңыздар. Салон жактарын көрсөтпөйбү? Салон зыңкы. Жасаучу жерлери жок бекен? Жоқ, вложение салон менен кузовка болду. Фирмская жазыш керек экен, да? Пробег канча? Пробег 160. Родной пробег. Балаларын канчага бересиң? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөсүз, да? Бермей. Жанагы көрсөткөн номерлерге байланышка чыга берсе болот да? О, 0545 46 чеки. Чыга берет. О, арткы салондарда өзүңүздөр көрүп тургандай, абалы жакшы. Сары ичинде айдалган Төлөккө Бишкекте. Көрүңүздөр, биз дагы деле болсо тартуулайбыз. Каналга алыстабай туруңуздар. Эгерде биздин видеолор жаккан болсо, видеого лайк басыңыздар. Биз дагы деле болсо кайра тартуулайбыз.